Lek kemen bacat kemen nanduk ke barang red. Haduk ke balasan ha ngaji seng bala pelong kerpang. Ha kasnang maudo West Kasi Hills naduk kasni thoding Praterik haduk kasni ublai Shpoterik mentau brain opera. Ya kene ngaji seng na pen baik kerpang daka balang Now Generation Outreach Revival Assembly. Kani kasnang maudo rengkat. Kaji trai lang kani kaju ka balang na nongstoin ha ka babun ki pajba. Kilawan pan sengap. Ya kaji ngalap ya ketil ublai baju pejang ru ya kejing dewai nak kembenta kejipin kia bekejing bagi kendo malakas ni lakalong kajing simet ni haki yang kisam bagi kam kijam ketika kata haplang ki khubor bather uslap baka mariang bat be kawat ke erlang tari hendai ki banget kilaya syak jengit badai mah kejing dewai kerpat ya saat hau play benam dan kano kajing betut yang kini kejing seng ke baik kelamat pat kalong yu uslap bekerja mensim baru ya ke erlang tari umisem bukuit kum hakas ni pentekos platho hakikam ki apostol joka bible bun ru kia shem ya kaji bertemai ya kaji mensim kaji penkia ya kamet na kijing pang kijing sistem boleh kaji pelait lut na kijing yale ki barbaman joka jingdum. Sama jamba pikli. Atau dengan kisah dan keli.
Yok kemen baha. Pilih ladap. Ladap. Tapi ya aku mau coba. Susi parat. Ngam badak memohon. Makanya kita kating hang negara lom apa yang kau konsep tengah tengah sen ngam yapan mutai. Kau benar pelajar kini kejan pengi kemen makanya kemen barat. Dia memang kecil sih kesatang sibet yang dapat kasih. Kemen ke apa yang apa lebih. Yang ke sibet. Kemen ke David. Balik posisi, balik posisi. Balingin pesmosi. Habadop kemen kan dia kan me. Dia masashimi. Kemen ke David. Kemen kisah. Balingin pesmosi. Habadop kemen kan dia kan me. Kedua na wala lah. Basta siya na sila kaliang.